I'm architect Himlata Sachin Pai Raikar. We are happy to be at the Sofa Carnival at CMM. This is the 11th edition. It has been growing every year. We have been visiting CMM since 2004 2005. We have bought a lot of sofas, dining tables, a lot of products from this store. Every time we are here, we always see something new and extra, some new products. We wish them the very best, and we hope this carnival grows every year. And thank you so much. सो माझे नाव संकल्प नाईक आणि हांव CMM मंचान तुमचे कडेन एक न्यूज घेवन येता जे आमचो सोफा कार्निवाल जो जाता इव्हेंट तो एवरी इयर जाता एंड दीस इयर लायक हे फावटी आसा पळय तो आमचो 20 ते 24 मे जावपाचो आसा. सो आयज तेजी सुरवात जाल्ली आसा आमची. ऑलरेडी इनॉग्रेशन जालें आमचे सचिन पाय रायकर आर्किटेक्ट सर आसा तेंच्या वांगडा आनी तेंचे मिसीस. सो ऑलरेडी आमचे इव्हेंट्स आतां आयच्यान चालू जावपाचे आसा आनी लायक खुबशे प्रायजीस बी आसा तुमी जिखपाक मेळटले तुमकां जे तुमी पार्टिसिपेट करपाक शकता तुमच्या भुरग्यांक एनकरेज करून पार्टिसिपेशनाक घालपाक आनी प्रायजीस जिखपाक. सो अशें ना की तांकां बारीक मोठे प्रायजीस मेळटले, बरे प्रायजीस दवरलेले आसा इन्क्लुडींग लायक टीवीज, मागीर वॉशींग मशीन्स, आवन्स, बरे बरे प्रायजीस आसा तुमकां हें करपाक. सो तुमच्या भुरग्यांकूय एनकरेज करा पार्टिसिपेट करपाक आनी प्रायजीस जिखपाक. आनी तशेंच आमचे एवरीडे लायक टील फ्रॉम 20 ते 24 तारीख पासून दुसरे दुसरे इव्हेंट्स आसा जावपाचे जेतून तुमकां ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन आसा, फॅन्सी ड्रेस कॉम्पिटिशन आसा, डान्स कॉम्पिटिशन आसा, प्लस फेलिसिटेशन प्रोग्राम आसा आमच्या 10th स्टँडर्ड स्टुडंट्सांक लागून. सो खुबशे इव्हेंट्स आसा, तुमी एंट्री फ्री आसा आमची. तुमी येवन हांगासर तुमी खूब लाभ घेवचो हेजो ऑफरांचे आनी एन्जॉय करचे. Hi, I'm architect Sachin Pai Raikar. I'm happy to be part of the Sofa Carnival organized by CMM Arena at Mercedes. And I encourage everyone to come here and take a look at the wide selection of sofas and accessories and bedroom furniture, office furniture, kitchen appliances. They have the whole range. And we've been coming here since maybe 22 years now. And each visit is an amazing experience because they always have fresh stocks and their staff is so helpful. It's a great experience to come and buy everything that your home requires. Yeah, good luck to CMM and everyone should come here. Thank you.